ئێوار باش بینەرێن هێژا و خۆشتوی بینەرێن بادینان سات بینەرێن ئێوارە بادینان خۆشحالین جارەکە دیەموین گەشتینە فێک و دووش بووی پێشکەشکردنا بەڕنامە هەوەیە ڕۆژانە ئێوارە بادینان بینەران وەکوی نزانم کو بەڕنامە ڕۆژانە ڕابیتن میێڤانداریە کەسانێکیانە بژین چەند کەسانە بۆ یەکیل وێرێ گفتوگوەک بێتەکردن چاو گفتوگوە یاگرێداوی ڕۆژێ بەیانژ یاگرێداوی بزانین و زانیاریان میێوانێمەیە ڕۆژێ بۆ پەتەر خزمەتکردنە هەوەین هێژا و خۆشتوی ئەڤروکام ڕابووینە میێڤانداریە دکتۆرێ زۆر بەڕێز دکتۆر شەوکەت ساڵح میر و تایبەتمەندی نەخۆشیên dilî û qestarê aneya Xwedê babetê me Evrûkedê serwê çendî bîtin ka nexweşiyên dilî çi ne çawa nexweşiya dilî li dev mirovî peyda dibîtin çawa mirov dê xwe parêzît û rêkên xwe parastinê diyar kein heman dem da dê behsê senterê azadîkên yê niştegerî û qestarê ew ê ku li bajêrê dihûkê hey ka çawa şêtin xizmeta xelkî biketin çawa pêşwaziya xelkî tîtekirin ji layê nûjdarî ve çawa xizmet bo vî nexweşî tîtekirin nava vî senterî de û pêşkeftina vî senterî rûyê Evrûkeyê pêşkeftina cîhanê de taybet cîhana saxlemiyê ev pisyara ew çendîn pisyarên diyên wekî va دیش دکتۆری بەڕێز هێ نەکردن هینن هێژا و خۆشتوی شێن ڕێاوان ژمارەوێن سەر شاشەمە دیار هین پەیوەندی مە بکەن سەبارەت وی بابەتی هەر پرسیارە هەوە هەبیت دیگەهیتە دکتۆری بەڕێز دکتۆر دەست پێکێت و گەلە گەلە بخێڕاتی سەر سەرچاوە ئەڤرو بۆ ئێوارە بادینە زۆر زۆر سپاس دکتۆر ئەمێل وێ چەندێ دەست پێکەین و بێژین نەخۆشیên dilî بەر بەڵاوبوونێ داناکوان بێژین ڕۆژ بۆ ڕۆژێ پەتر پەیدا بن یان نەخۆشیên dilî الجهەکێ ماینەوە ئەم بینین چەند ساڵەکە وەکی خوونە ڕاستی نەخۆشیە دلی کە عامەتەن نەبەس العێراقی سەر مستەوای عالەمێ خڕێ شوان ئێشانێ زێدەت بن چەند سەبەبێکت هەین احتیمالە حیاتێ يعني مستوای معیشەتێ و بچێکێت هەندێک دووەلات تەرەفا زێدە بووی أوش إيك السبب الرئيسية تقريبا العالم آخر العالم الغربي اللي شرقيجي بو سببك الرئيسي كو نخوشين دلي بتأيك السبب الرئيسي كو يتمرني سر مستوى عالم آخر هاي حالي حاضر ده نخوشين دلي برو زيدا بوننا ونكين بوننا شبر هندجي نكا يعني بابت الرئيسي سر جهان آخر أو خو باراستنش نخوشي دلي كادي شعابته زور دكتور ئەمێت بێژین نەخۆشیên dilî بەلکو gelekişme wê hezirîken dema ku dilê mirovî êşa mirov hema here dizanî dil êşa û êk nexweşiye bes me cûr hene yanî heker dilekî êşa neşerte filan cûrê nexweşî bît û filanî tir bîtin û kîşkîş va cûra heker me hebin berbelavin nava komalgehê me dayê Kurdî ڕاستی نەخۆشیên dilî gelek جۆرن yani nebes سنگ êşan heke çê bû mعناوەیە ve êşa dilî nexweşiyên dilî yê heynin dev biçîka peyda biniştê bin bijnê teşewuhatê xulqîne yani wekî bin kêmasiyê dilî de heyn zikmak da nexweşiyên dilî yê heyn yani arîşet semamê dilî de çê bitin nexweşiyên dilî yê heyn arîşet yani quweta def'a dilî de çê bitin نخوشين هين شريان الدليدا كيماسية تشتكتن أفانك أم بتر جت ترسين وسبب رئيسية سنج إيشانة أوكو هيك شريان خويني كيم بدت الدلي عن طنبون شرياني ذهبتن بسبب رئيسية إيشانة بس نا معناه إيش إيشانة شيبو أفا إيشا دلية وكما قلت إيشا دلي كلك جورن إيك شوا أفا يهوصا ديار كتن وكي سنج إيشان همینا دیار بن سنگ مروی بشه زور دکتر جنابته بحثی تشوهات خلقی کن اوین کل دفزارو کی پیداد بن اش بلی و تشوه یعنی تبینی فرق ایلا یعنی بشین مرجع کسان مازن ببید دان عمر ببید بیت 40 سالی و 5 سالی و پاشی او توشی نخوشیات دلی ببیتن یانجی ادجی زاروکی كيني داش بلي تشوهات كو خلقي كو من زك ماقدا تشيد بن نشرت زارو بشي توج بيت انا بجين سنه لو حتى ديماي الديف جوري ايشت مينتن هندك ايشت هين مثلا ما في بحثا طنبونا شريانا كر ان شريان بيتا جرتن افو امد بيجني جلطه او عاده العمري مازني دس بيت كتن اف التشوهات الخلقي هندك نوعيه هن الدس بيك ديار كان اكروجيه هندك هين دهيفيه هندك هين حتى مازن بن جهنا عمري 6 صاليه 4 صاليه ديار كتن الديف جوري ايشت مينتن نشرت تش ايشابتن دل عمري كي محدد ديار كتن بس هندك ايشت هين بترد بلافن بچيكادا هندك هين بترد بلافن مازنادا ديف جوري ايشت مينته زور جان دكتور اوین کو تشوهات خلقی امین کو زکماکی دکو توشی و نخوشیت بن
چاره سریاوی چند بزحمت تره یان بصناهی تره کو کسانه که 30 سالی و 40 سالی وی وب کویتت وی نخوشی داد همان دم دا چند باشتره هکر نوشدار زی پیب حسید کو اوی زارو که ایک روژیانی 10 روژی توشی وی نخوشی دلی بوی چند صناهی تره کو چاره سریایی بکد او تمان دم دا فرقیان آف بینا تشوه خلقی بو چاره سریه او ام بجین نخوشی کادی کو هر کسک معارضت بیته نسبت علاجی چاره سریه تشوهات خلقی و ایش دیتر دلی تماما جگ جدایه هندی زیتر پیب حسین بریکا تأثیر دلی بکت آن بيجين دلی ضعیف کتن طبعا في مرحله دا باشتره بيت علاج کرن هندی زیتر پیب حسین باشتره هکه دنیای ولی هاتو دل ضعیف بو گهشت مرحله که مظن بوش نیکا پیب حسین طبعا في وقتی احتمال ده چاره سربونه و بزحمت رلیتن احتمال العمر زیتر ایک عملیات حل ببان ایک نشترگری هکه مظن بو بندو سیجی پتر لی بیتن زور جان دکتور ام هرید بیجینی دل هوسا و هوسا باشه دل ات ناوا جسته مروی دا ناوا کیان مروی دا چه اندامکی لشیه حبونا دلی چند گرنگی خو انی اگر جنابت پیناسه که بده سر بیجین دل چیت ناوا جسته مروی دا راستیم وکینا گلک جاره دو بیجن ساخته اینا دفمه دی بیجن مانه مکینا عاطل با یعنی دل اندامکی گلک رئیسی جسدی دا ام گلک جاره که بیجن هکه اتمازنا دا جلتک تشتک چه بس شریانک بیتا گرن یا هکه جهکش دلی رخی چه پی مثلا 65 صده خوی نچوی جه راستیا هنگی ده دل راست گهشته مرحله که یعنی بتا مرن دل بدل يعني جهانينه دلش جرينكترين عندهم تلاشيدا زوج دكتور جنابي تبحثي لا راستي عن لا جابي يعني هكرتو من روم كرنك يبدا سر يعني فرقي هي ناف بين لا راستي ده هكر خوين هاطي بيان لا جابي هكر نچوي دليه تقسيم كريشتي ام بيجن 4 چمبره 4 غرفه دشوا خوينت دنا لاشي دو خوينت ورگلنش لاشي يترخي راسته ويچپه هندي که يرخي راسته خوينت دتا پشت هواي دا خوين صافي بتن اكسجين بشنته دا يرخي چپه او خوينت دتا لشي خري اف خوينه هاتي اكسجين اف دا باقش كري دتا لخي يعني چستي خري دا بجيتن كدنيايه مشكله كي ترخي چپه دا چه بتن هنگ ضعف چه بتت لشي خري دا چمكو او خوينت ورگرتن يا كيم اكسجينه يعني نا گهته باش اما رخي راسته چیگا و مشکله کت تویدا او پتر علاقتا پشات هوایی و هی پتر رخي راسته وکی ما گوتی علاقتا وی پشا و رخي چپیل گلشی خریا بس همان نفسی وقتی دا هر دو پیک ود گریداینه هکه ایک شوا مشکله کت دا چه بودی دیترجی مشکله بو چاره سریه جی دکتور یعنی فرقی یک ناف ده یک بودی رخي راسته آن رخي چپی دی زیتر هیتا چاره سریان مطرسیاوی هنتنی نلسر مانو نمانا مروفی هر دو کا مطرسیا هی هر یک بشکلکی هر یکش علاج فرقه بس با يعني وکی ما گوتی هکه توی علاج نکیر مثلا رخي راسته دو ما هیک رخي چپیشی ضعیف توی علاج نکی دیگه هتا یدی ترجی به همان شکل ویتن مروف زیکا چاره سر کرد زور دکتور ویتن اس وی خالا دیو دایت هیتن اس هم بشكل سر راوستي خارنو و خارن يعني هر يكش ما ساخلام بلكو ازدي بحثي خوكم هزر بوي هندي نايتكرن ناكتن كو نشرت افكاسه توشي نخوشيكا دلي بيتن خودي نكت بسبب هندي كو اوي جلك خارن خار يعني هم بيجين دي بو چين خارن خويا ام اخفتن دي جالتاكا دليل تدد يعني بخارنو و خارنا مروف توشی وی نخوشید بیتن و کنگی بارا بتر هکر بخارنو و خارنا مروف توش بیتن معارضه کیش دمی شبه روشه وقتی نوستنه سپیده وقتی زیارات بیته وش خو نسبت خارنو و خارنه و علاقتاوی الجلدلی يعني او ايكش فاكتور تأثيرت كتن شو مثلا ما افخارنت هينا بيتم كرديت بجنه خارنت قلوي تيدا دهن تيدا افخارنت هنيت بسبب تشتيكو كوليسترول تخينه دا زياده بتن هيك كوليسترول زياده بو او ايكش فاكتور هي مروف بتر معرض بتن كو جلطه بو شي بتن يعني شريانه كي دلي بيتا جرتن اجبر هندجي افن ساخت افت ايش الدلي هين انجي يعني افت جالك كوليسترول تلاشيدا ام نصحتت كين هميغاوا كو خارنوايا كيم قلبي بتن چونكو اوش ايكش فاكتورات رئيسيه مروف
توش بتا جلطة دلي زوجة دكتور أفي خارني وكي ما قلتي يعني دم هنك وبتر كارتي كرنا خل مروف كان نمونه وقتی شبه دینه ویتن گله کسی هین حتی تشتکی نخوتن خارنکی نخوتن و خارنکی نخوتن نانوید دبیشتن خوامن ناید یعنی مروفت بینیتن بلکو هر دم بود میانه بشین شیوکا گلکا گراندی خوتن بشتینگی ساعته که 2 ساعتن دی کویتا بشین ناف جهت خودا و دینه ویتن کارتی کرنای وقتی چه و کارتی کرنا وقتی وکی دمک اسپیدی کو رابط بچته سرکاری خو جیانا خوار روزانه برابط ابخو هکت بيجي وقتك محدد كعلاقات بيها هبت مثلا افشا شيفكا جالك خارو جرامبو جبرهندي بو جلطه ابخو نهوصا اذا تشتكي تراكميه يعني هيك اجا هيك خارنكا قلوي بخوتن هن تاثير الدهون والكوليسترول نابتا بس اذا ستايلي ويا حياتي بردوام هو صابتا مستمر خارناوي قلوي تدابت مستمر دهن تدابتا افدي بتا يعني سبب بو كوليسترول خويني دا زيده بد آنج دي فشار خويني الدف پیدا بتن و گلک فاکتور دي اولي كان كو بتا جلطه بس اك فاكتور بتني نه ولي ناكتن كو رأسا بتا جلطه الا كان فاكتور كم بيجوا اك هاري كاريا اكيد كتن حتى مرفتوش بتا جلطه كادليان ايش زوجة گلک بسيارين هي اللي ما پیوندی جه دورگين قد برسوا جناب جدا بسيارين ما شيرين هذه شيرين ورگين ايوار باش شيرين ایوار باشتر چانم باشن سرچاوت من زور سپاس کرم خیراتنا دکتوری دیگه زور سپاس شیرین من دو سیارت های کرم بسیارم نایگه دکتور هکه بگفت که دنگه که بلند بیتمن بله آنجی اگه چمن افضوات اگه دنگه که بلند بیتن خوشی بیت نخوشی بیت زیده دلمت راجفیدن گلک دلم خود قطعید و جسمم خط راجفیدن بس بحثا نکت نچمه درچین اجدوره هذا نزكشاش هاي باقي بالمهادي وهكذا بيقول كي درجة جيبن يعني حتى كبسة درجة كبتهم بهنا مطعم بيت وزيدا بلا مخد قطيتان جيتا چند شرين دكتور بتشيكت من بس شرين دستشافيت نفس انه تخون وتخون يعني كاري وقت كيف رابطين شرين هكر جزارت جهي تدلي ما هاشتنا بو شرين هكر دقيقة كي ما قلتي ام دي ايكي كيف رابطين جيتا چند اوش تو عمل بسيارة ايكي ها جيري من 6 سالة 6 ساله عمر دریش بله یا دوی کرم که یا دوی بچیکت من دست جافت خون و بد خون و نویساندن آوان مدرسه يعني هاري وان خر سر دست جافیه هندی اسفر کما دست راسه جی هر دست جافیه زرادگهی تدلیب دست جافیه کرد بله زور سپاس بوده که تا پیوندید گل مکری دکتور تا گل شینی بود دنگی بلند و بيجين چونه سر درجه و گلک بلند چون بیشتن جسمی من گلک راجع فيتن و ام بيجين بيناوي طانق بيتن نظام بحثي بين طانق بني كريانه بس بحثي جسمي بيقول راجع فيتن و هستفنا آرامیت کتن اول بیتن 6 هیوک بیتن اول جیوی 30 سال بله خوشکا شرین نسبت افضل قطعنا چیت بتن و بيجي بدنگه کی آنجی پاستیانه کی هم سر درجه هم بهن طانقبونه کی الگل پیداد بتن هندك ايشن دليت هين ام كردي جيد بجنه دول قط هندك جارا بيداد بدن الجهد كيدا بس نمعناه ويكو الا ايشكا دليالته هي باشتره يعني بسياره خو بكتن هكذا سبيك بتن مثلا احتمالا محتاجي تخطيطك دلي بتن محتاجي ايكو هيك بتن دا ام افتشتت بيجن يعني هكذا سبيكا اي شيء بتن دا ديار كتن قالك جاراجي بيدات بتن خاصة الدفجنكا افتشتي هاي بتن نشانك دكتور يعني عندك جارات بتن نشان افا ام بترفيت ورجرين افا مثلا سر درجة عن جهديدا بهم طنبون بيدات بدل قطان شد بت افش ايكش نشانت ايش ادليه بس نمعناوي حكي افا هبتنكو افا ايش ادليه هي يعني جينا ترصتنكو هيك افا بيدات بتن خلاص كو افا ايش ادليه لي هي بشكلين بينك باشتره يعني دا چاره سری بيتكرن دست بيكي نسبة بسيارة دوي افا كو بتجيتو دستي چپينه بالعكس اوي چه علاقه بيبانينه چه تاثير الدلينا كت او سببه چند استعمال كان دستي چپي بت بي چپي بت خارجي و خارنو حتى چه بيوانديل جلدلينينه ان ايش ادلي قالك جارات قالك يعني افا تشتكي قالك مشي چه كارتي كرنيل سر دلينا كت زور دكتور ام ديوا بيواندي جوارگي ريزان ايوار باش الو باشی کاغ بلو سرچاوه ممنونتم کاغ بلو باش خیرانات و خیرانات دانه تدیم زور سپاس بوده کرم سپاس کاغ
کاغ بلبل بسیار اگه جناب دکتر هست سرچاو مفرمو کاغ بلبل از پیشمرگم از طرف نظرگم بری تقریبا 4 هاویه پرده گویم نفقه پردا گوهی پرده گویم نفقه بله اولا گویمه بله یا فقیتان که چه علاج دکتری هست که بیستم بس آنه چه علاج دینی نه بله ممنونیتمه نزانم بابتی کاک رزان توی دیری بابتی ما چنکو دکتور نه دکتور تایبتمندی گوه دفن و گوریه دکتور تایبتمندی نخوشین دلیه اصلی بوری نشتت خازم تو پیش مرگی وید ما هاری کاری تکره و بس بابت بدکتوری وگری داینه هم دی کسری ورگری کسری وار باش الو کرم که کسر ثاني دكتور باسم سرچاوا خیر و سلامت کرم که کسر کرم که از دكتوراه مادتي دكتوري بوي صابلي بله عبدت من خرتيسن بله بله وقلت انت صابليني يا باسا رفعته بس في علاج تخوم هربت متيسن بس متيسن مش حالي خوانينا دكتور بله یعنی تو بری نو که چو باید اف دکتوری؟ بله بله 11 روزا شد مدى 11 روزا بله جیتا چند بو کسر؟ 29 سال 29 بله جیتا دریج بیدی سالا دکتور ده بسیارک له؟ بیرام پیدیدم کسره ما لازم دفي دكتوري بي باز بيجي خشكا أصلا كسر علاجي واحد جرام من إخواني بدرستاهي بله بس تجي هر هستي متى هستی. يجاز جوارا جلا كان أخوان بله دی برسبات ده این کسر بس پشتی و پیوندی ها میند گلمه ممنون. سرسری من سرچاوی من کاک عبدالله فار باش الو برباش سرچاوی من کاک عبدالله سرسری من کرم که بله دو خوشت برنامه‌ات کم و بخیرت نام میکنه کم ممنونیتم از زور سپاس فرمو بله من زیادو بسیار دکتر هنه سرچاوی من کرم که برا بله نشانت نخوشت بدی چی نام کو بیزم دکتر هنه کو بری تشریفی تو نقل داد نشانت وش نبری هنگی زور جانه بله و بسیار دویجی نوستن و سر رخصت آیس بسیاری کارگری هست دلی آن ام بونم خود رخصت درست کردن بوم و چند ساعت با سر رخصت می‌دیدم بله ممنونیتم زور سپاس دکتور ام دیش کسری دست بگین کو ایکش ام بیشین مراجعین جنابته اسی چند دیگر کو لشی بردام تشیتن و هاتیه دفته علاج ورگرتی بس بیشتن پشتینگی جی هر لشی من تشیتن و هستی میجی تشیتن چهار سری بله نسبت كسري وكي هات يدف من احتمال براي بيتن جي ومقود بويتا چه مشكلة دليلين ما يخوشي واقودي و چه تشتي دليل دف نبو چه علامته چه نشانه ايش الدليل دفنينه نسبت لش ايشانيا و مهنجي جي قودي چه تشتي وصل دفنينه از بيجم دي بو باشتر بتن هكا بخص حكاته نوجداره كي يعني جهاو بيا دي بتر مفاي جيبينتن بس اما بالنسبة دلي چه مشكلة دليل دف نبون یا ساخلم ابو دلیوی زور ان شاء الله همیشه ساخلم کاک عبدالله بحثی بچنگ بشته نشانین پیدا بونا نخوشی دلی چنه چاوا مروف دزانیتن کو مروف توشی نخوشی دلی بوی ادویری من وید استشتاگی بشم دکتور چند دافره هر ایکیش ما نوجدار خوی تایبت هبیدن نه هر ایکیش ما گوه خدایی کی فلان فرده من تیشی که توشی نخوشی دلی بوی دوی توش بوی چنکو فلان جی ولی یعنی اوه گوته که فهو کی نریته که لحاظ که ناف خلکی دا گلکم گوی خدایی نیکو دو جیرانی مجی ولی حال بو اجی واسم یعنی اوه آخفتن چند دافر امروی دکتور راز بیشه اف نقطه گلکم میشه خاصة دف خلکی مخره يعني دي بيني كأيك نساق بود مالي دا احتمالا كرمتا كرخالتا دي برخود ديوي فتري همي مالا و نساق مجبرچه چونکو جاره که سنگ ایکی ایشای یعنی نه چی گاوا سنگ ایشان پیدا بو آن بهن طنگ بون جاره که پیدا بو معنای خلاص تشبه فلانی بالضبط نه معنای تشتیوی آن اوه خلاص ایشا دلی هاتتا ما گلک نشانه تینیت ایشا دلی ایک شوا سنگ ایشانه بس همی سنگ ایشان نه معنایش دلیه سنگ ایشانا ایشا دلی فرقش یدیتر گلک نشانه دیجی کل گل هین مثلا ام چوا بیجین اف ایشانا هنی پتر الگل دلیچت هک الگل واسطیانه کی بتن الگل و ایشانه خهدانک چه بتن الگل ایشانه طنگ نفسیت چه بتن ام دی بیجین احتمالا هی اف ایشانا هنی پتر الگل یعنی اف نشانه تو الگل هنده چنکو افش دلی بتن بس گلک مروفت هین خاصتا جحیلا ایشان سنگی دا چه بتن مجرد تشنجه که آن حرکه که خلطا کری
یا گلی بو سنگی اکی شای بو جلطه دی اوجی رأسا شعوری کتن آنجی اکی نیاسیوه بیجت نوه معناوی خلاص اشادلی هاته من قالك جاردين ام حتى قانع كينجيكو فعلا فانا اشادليه هر تقبلنا كت تبجنا بو فلان نساخي مثلا تخطيطو ايكو همي تشتت هاتينا كرن بو مجي خريب كان داس مرتاح بم مع العلم او ني لازم يفات اشتاخرا چونكو علامات نيت هندينك وبيجين بلكو افقلقش تاثير المروي كد اول كد بيت اجري زيادتر لي كده احتمالات اشتكت ايكو اذا بدركه بدن يش علاقات بيننا بتن دي افا بتر بتا ستريسك بو پیدا كاتن دي پشتينگي توشي مشاكل آبتن پتر زوجة يعني سوارا نوستن السر رخي چبي كاك عبدالله بيشتن نوستن گلك السر رخي چبي مثلا 4-5 ساعت آب حتی دیمایانه میشین 3 ساعت و 2 ساعت چه کارتی کرنا خول مروفید کتن بو هبونا ایشا دلیان بيشين كو ضعفك بخيت دلي مروفيد ابخو راستا دلير بارا پتر ابخو نيفه كي بيچه كي پتر بو رخي چپي چتن بس نه معناه چون گو دليل رخي چپي همي تشتت رخي چپي دي کارتی کرن سر كان نه نوستن نه خارن نه وخارن چه تشتی رخي چپي بتن چه کارتی کرن سر ناکن زوجان دكتور بسیار مدا بری ویگا و بری ورگرتنا پیوندیا جناب ته بحثی فشار خوینی که بله و هندک نخوشین دی فشار خوینی چند بیت اگرک و ام بیشین نخوشیات دلیل دف مروی پیداد بیتن یانشی هبونا هندک نخوشین دی الجسم مروی دی بیت اگرک و هکر ارشاد دلی مروی ها بیچگیشی های بیتن لی چنکو اف نخوشی هین پتر المروی پیدا بیتن بله بالنسبة دامج في نقطة دماهي كده سبيكين أبخوها كان نساخي إيشك هبتن و إيكي دوسي إيشك هبن خود چه إيشا بتن أفي دوسي إيشك كين بتر يعني كارتي كرنل سري كدت كان احتمال الناحية درمانا دا احتمال مثلا إيكي فشارة خينيها هي إيكي إيشانا الجها هي درمان الجها فشارة بلندت كين أفي بيشكي يعني كارتي كرنل سر إيكو دوت كان بس بالنسبة فشارة خويني ايكش فاكتورات رئيسية مروف معرض بتن بو جلطة دلي آن جلطة سري وتمان وقتا جلك ايش الدنيا مثلا اشتي الشكرية اف هردوك ايش هني فشار وشكر افش فاكتورات رئيسية كو ايش الدليل النخوشي بيدا بتن زورجا بله ام دي و پیوندی آورد دکتر لوزان ایوار باش لیوان ببوره لیوان ایوار باش لیوان ایوار باش ایوار باش درست سرچاوید من کرم کن ایوار باش سرچاوید من فرمو سيدا نزيكي سي حيوانات تتر دلمتشيدن سي حيوان بله لیوان هکه تو بچک دنگی تلویزیون ها کین که دیمه پتر هاشی کو دوی باشتر کین که بله سید بله کرم که بله الو بله ما هاشته یا کرم که اذا سحي ذا دلمتشيد و از شما دختری جي ما بخت دلي بله ودانت شتش تدخل قانونا بله جیتا چنده؟ جیم 16 ساله باشه تو چه وزانی دلیته تشیت یان اونا تشنجات که وکی دکتوری گودی بالضبط بله خوشگاه لیوان تا چه وزانی تا گوتی دلیته تیشتن بلکی ندل بتن همه چی جمع تشید مستعمر و بهنام تاینگ بیتن سینگ ایشان و دل ایشان و بین تاینگ بون بیتن بین تاینگ بون آن نه دکتور یعنی کتا بسیار بیتن بس از بیشم تو بخواد بیجی تبلینی که تخطیط جی که چه کنی یا گوتی تا چت مشکلات دلیته دانینه راست آن نه لیوان بله بله یعنی تبخو تخطیط ها چه کری برینو کمانه و ساعه بله بله بس تو نه مرتاحی و تو تبینی هر اف نخوشی بردام یا التهی بله من الهیویا برسوی بلا پاشی دکتور بوتا رون کرنه که داده سر ام دی هاوکاری ورگرین الو ایوار باش ایوار باش رو خوشتر ما سر چاوید مثل سریم که هاوکار کرم که بسیادت یا ما مستد خیر حال نام ایوان ده هجاجید کن ممنونیت اما فرمو ما مستد بارد نخوشی دلی بله بله ما مستد بابه من نخوشی دلی هبو بله هبو بله بله بابا من چه دل دکتر اگه بله گل حبستانه بله
يعني رحت كحبكات شديد دكتور بقان بندافته دليل دو قباقتهم بله هر دو قباقت دليل بحقان بون بله وقتی خین دفع کرد دلی خیناوی خرط رجاب ترسیدی دکتوری تقولي آواز ترسیدی بله ما بابي خبرة تركي يعني دكتوري تركي مانع عجائب قلت شو حطان كيفا ما انصاف بله قلت او حبكت وی دكتوري داينا دا دلتاي پاقاندی حبكات دل پاقاندیه بله بله حبكت دلتاي پاقاندی عملیات بکری سنگی ذاکری يعني راسي مد قلت بابي خو از چیم شکایت وی دكتوري كما او دكتوري قلت داكري يعني ودكتورة بوده اشاد اللي تانابو بله يعني دكتور التركي قلت تو هيك اشاره لي تنام بله قلت بحطه يقول دلت اكل يعني اوي در خارج دكتور بله اگر تشتك شو لو انا خطيرانك رضا احترام بالدكتور ايجا دكتوراتي اكلش نظام بالدكتوره كي شويه راسي دكتوره كي ده زي كان فرنسي بيقول كي خري بله بس عند الدكتور ثاني يعني مربيتش بيشتغل غير ايشا او ده کارش مروچی کن غیر اش مروی زور اسیدی کن یعنی رجنه کردیم سوان دکترا بگیریم بله زور سپاس بو جنابت کاک هاوکار ان شاء الله دی برسه بسردین دی باری نیور گینو پاچی بلا برسه بن باری نیور باش ایوار باستر جگ بلبلسانی باش ممنونیتم زور سپاس کرم که سال بی سپاس خیرات نا دکتر شب که کم مفسیاره کیه سرچاوه مثلا بسیار من اوه کاک بلبل دا پیرا من نخوصی عدلیا هی و زیویدی 75 سالن و هندک داراجی دمت نفت نفسابتو گلک توار من هندک داراجی نفسابتو طبیعینه اره فرماندنا نفسابا نخوصی که بدلی به هی ممنونی و همه هر اوه بو و اگر بسیار نما بن دکتوری دیشم دان ممنونی تمام تبسیار کادی هبو بله ممنونی تمام بارین زور سپاس ما مستا لیوانه دی دست بکین از بینم تب چک برسی بشی سردا بشتن اوه سه هیوه سزرد کم دلی من نخوشی دلی ایلی تخطیط دلی جی گردیه او هیچ در نکرد یعنی دکتوری پشت راست کردیه که لیوانه هیچ نخوشی دلی نینه بله راستی هم روزانه دو سه نساخات بین نشتی لیوانه خاصتا جی افتشته بتری پیدایل افکسان جحیل يعني اشتا دي سنجوان ايشتن بس وكي ما قلت إنه معنا ويش دلية بس أو دي إن رأسا بيجن دلية من ايشتن أبخو ايشانا بيدا بدنا معنا وي شي قاوا سنجي ايشا خلاص دلية ما قلك سبب دي تريتين خاصة الجحيلة بتر تشنجات السنجي دا تشيد بن تشنجات عضلين هيك تشيد بتن همي قاوا في ايشانا هني يعني بهن طنبوني هيك تشيد كنا خاصة لكن نخوش نفسك بكيشت بيكي كيرجي بتن چونكو تشنجات عضلي داد شعورين بايشاني كتل نفسي منطقي افا يعني اجري رئيسية يسنج ايشاني الجحيلة دا ومن باور مادام تخطيط جي تشيكرية تخطيطاوي طبيعي دركتية سبب رئيسي تشنجه و تشتيدينه چونکه هكا ايشا قادلي بعد التخطيط دا قلش ديار كتن ده هندك نشان لي دركبن ده ولي كتن نوجداري بهنده فحص دي تشيكر بان چونكو نورمالا دركتي لو يلوير راستيا قلت محتاجي زور دكتور انسان جنابه هدي چوا برسوا ويدتن بلکو ند ام بيجي نويديشي ببيتن جنابه چونكو هر یک تمثيل خود قد حقيقت بس كاك هاوكار بحثي باب خود قدم بيشتن مبرد اف دكتوري وقالك حبكو درمان داني و اوا درمانوي چاره سري وكر كل تركين نوجدار بودي دلي بله يعني كارتيك مازن كري بود كي هر تا ايشا دلي نبوه بله راستي يعني دي برسوافي بيتشكي اب زحمت بدن بس اول شيء از بحثي تشتكي بكم بوكا كاوكاري مثلا درمان و دور هيد دليوي باقاند بن خوين هاد بتسر سنگي هكا چه درمان بتن چه عمليات هاد بتكرن او رها دلي باقي بتن احتمال نخوش ويقف كي خونشت بقرتن چند لحظه كاجي هكا او خوينا نا اتصافي كرن يعني هكا رح باقي ان تشتكي الدليدا باقي هكا توقف كده طوال لحظات نشتغرين نأيتا كرن عن سنجوي نأيتا فكرن نساخ دي جيانش دست دتن اما هكا وضعي خرابتر لي هاد بتن وبربت حتى تركي شي ودكتور تركي قد بتدور هيت باقاندين خوينا هات يسر سنجي وما يسحب كري تشيبو اس في تشتي نشم مش تفسير بدمي راستي چونكو يا عظانم
علميا چی گاوار هیک پقی دلی دام نخوش خونشت بگیرتش چند ساعته که زیادتر زۆر از زیادتر نشیم چه برسوی زۆر دکتۆر بەس ئەمە چینە سەر ئەم بژین خاڵەکە دیاگرن کۆکە هاوکاری بەحس کرد دبینی کو حالەتێن هەوسە بووینە خەلک گەلک قەستاش دەربەگەت یعنی باوەری دکتۆرینە دەبیژدن ما باوەری پێنەما دکتۆری ئەبە بسەرێمەینە ینی ڕێز و احترامشی بۆ هەمی دکتۆرە و جەنابێتە تایبەت چنکو مەدحی جەنابێتەشی کردن بەس بێژیتن ینی ئەو بەحسی بێ چند کەتن کو چارەسەری الفێری نینە تنێ دێ دەرمانە دەدەدا دبینی کو ئەڤە بووینە ئەگەر کو خەلکێک قەستاش دەربە بکەت باوەریاوی ناهێت نەشێت مرۆڤێ خۆ تەسلیمی هەر کەسێکی بکەتن ئەتە ناڤە وڵاتیدا خاڵەکە گەلەکە گرنگ اختیارە کرد ئەوە باوەری دکتۆری ئەس vê نقطەی ڕاستی میژی گەلەکە مەلاحەزە کردی ینی خەلکێمە باوەریەکە گەلەکە کێمە دکتۆرێت مەهەیت ئەس نزانم ئەگەر چییە احتیمالە ئەگەر ئەو بتن دکتۆرێک ئان ئێک ئان کەسێک ئان دووەک تشتێکی چێ بوویت لە پادا وەلەو مچ تشتێوی دیژی گولێ نەبووە ڕاستی احتیمالە دێ ئەvە بتە ینی واقع سەر دکتۆرە خڕە تطبیق بتن احتیمالە نەخۆشیەکە بەسیط جی بتن یا بەرکەتی احتیمالەیەکی دێ پەرسیڤێکێتێ ئان سنگیوی کول بتن یا وەلێ هاتی دێ بێژتن ئەم دەچینە ترکی چارەسیە لێرێ هەی ینی خلاص بەلەو ترکی چن مع العلم مەگەلەک نەخۆشی دیتین ڕاستی یەچوینە ترکی بۆ چنە کریە بالعکسی خراپتر لێ هاتین و هەکە دیفچوونێک هەبوو مەل دیفوا کردەوە پتر دا دیار بدن فعلا چنە کریە بەس بۆ ئەف نقطە گەلەکە گرنگە خەلکێکی باوەری دکتۆرێت وێرێ نینە زۆر دکتۆر ئەس دێ خاڵێکت گەلتە بەحەسکەم یعنی ئەم هەر چوونە سەرفێری بۆلە ئەم مینە سەروی بابەتی ڕۆژێکی ئەش ڕۆژە بەری ئەس باوەریمە 2 ساڵە بوو ئەلوی سەنتەری ئازادیە دلی بێ نیشتەگەریە تیمێکی بیانی بوو ئەلڤێری هەندێک نیشتەگەری بوو زارۆکەگرن ئەس خۆ ئێکی شوە ڕاگەهاندن کارە بووم ئەساتمە الوێری وەکو ئەم بژین تەختیا ویکاری بکەین چنکو هەندێک نیشتەگەریین ئەم بژین مازن دالوێری هێنە ئەنجامدان و هەندێک کرد بوونژی چارەسەر بوون وێری بوون من چ دی من دیت نۆژدار ئەڤێن بیانی وڵاتێن پێشکەفتی و مەناف لێنای هاتینە وێرێ من دیت یاری گەل وا زارۆکاتکردن ئەوێ نیشتەگەری بوو کردی گەل وا زەڵام و ژناتکردن ئەوێ نیشتەگەری بوو یعنی چت کرد من وێت ئەس چ بێژم خۆ وەکی وی لێت کرد کو دەرونێوی پێ ئارام ببیت یعنی خوسە سەری مەزنەت کرد و ئەس دکتۆرم تو نەساخێ منی خۆ وەلێت کرد و ئەزی خزمەتاتات کەم ینی تو نابینی دکتۆرێت مە هەمی ڕێز و احترام بووتە و هەمیە تو نابینی و پیچێک تشتێکل دەف هەیە و نەساخ دائیمەن هزرکەتن ئەvە شوی کێمترە ینی وەرگرتنەوە جێ بەرامبەر هەواڵینی و دۆستینی و برادەرینی چەند ئەگەرێکی مەزنە کو نەساخ دەما دکتۆری خۆت بینیت هەر ڕەسەن بشکێویتن کەیفاوی بێتن حەشوی دکتۆری بکەتن گوهداریاوی بکەتن تایبەت بۆ جگار کێشە ڕاستی گوهداریات ڕاستی ئەس vê تعاملە دکتۆری گەل نەخۆشی گەلەکە مهمە یعنی ئێکی سەبەبێت ڕئیسیەوە نەخۆش استیجابە عیلاج دکتۆری کەتن تعاملێت گەل بس وەکیتە بەحسی مەسەلەن ئەڤی تیمی کری تێتش دەربە هاتی و هوسا گەلێک جارە بە هوسا چێت بتن احتیمالە سەبەبێکی ڕئیسی چ بتن ئەس زبرین احتیمالە بۆ سیستەمی مە بتن کێماسیت نۆژدارەدا هەی کێماسیت ستافێکیدا هەی خمل سەر بەزەبەت یعنی مەسەلەن ئەو تیمە دێتن ڕۆژێ خڕێ دێ 4 مساخا بینێتن وی تیمی چێکریە احتیمالە دوو کەسێکی داناین بەس شولاوی ئەڤەیە گەل نەخۆشی بوو هەندێک یعنی ظروفە مهەیە کەتن مرتاح بتن نفسیەن ئەڤە بەس وی شولیت کەتن دەفمە احتیمالە هەکەت ڕۆژێ بێ خەستێ احتیمالە ئەس ئەڤروکەل شیرەتکاریە ڕینشت بۆ مەخارەیە دلی سپێدێ حتا نیڤرو احتیمالە کێماسی ئەس دی پێنجی نەخۆشا بینم هەکە ئەو نەخۆشێ تێتە ژوور ڤەژی بەس من 10 دقیقه پرسیاران مفحص کرد یل بردرگهی ده گازنده کردن گلک حقیقیه شی حقیقیه بالضبط هکه من نفسی وقتی داجی امر بین ما گوتی ام ده کینه 20 نساخ بس ده هری که ام پیچه که باش مینینه پیوه ابد يعني افتشتد افنا خوشت تجدر و احتمال تشاركي كتل جل استافي جل دكتوري بس دا بيتن ديجا از بينم اف نقطه هني بتر يعني اللي في ظروفات متمينن دي في سيستمي متمينن اف كيماسيات استافي ده هي كيماسيات دكتوره ده هي ام يعني هنديش متيتن ياش مفنا بس ام دكتوره دري يديجي اس بينم تعامل اول جل نخوش جل همي تشتاه هنديش وقت دي و ظروفه
يعني بجانترين شيواتي تكرن وياش مفاد خدمات تكرن اول نخوش قانت ما تكرن الديوان ظروف نكام تدا باشترين خدمات تكرن زوج دكتور بارين بحثي وچن که بیشتن دیگه من جیبه 75 سال دهات نوید نافچاوت و صورت بنوت وارن و اوا یا توشی نخوشی دلی بو یعنی نوجدارا یا بو سلمان دیکو اوا تنخوشی دلی هید بیشتن بیت بیشی اوا اگر بیتن یعنی نخوشی دلی و بکتن کو افچاف صوربونه و نافچاف وارمنا لیچه بنتمانه بسنی بله ما جوركش ايش دلی او امد بجنه دل ضعيفون عن عجز القلب او نخوشي توشي في ايشي ببتن دل ضعيفون هبتن اوانا چه تشتل دف هي دف نخوشي پیداد بطنگ نفس بونيا ايكي يادوه ورم چيد بتن ورم عادة البي اوانا بس جلك جارت جهتوي مرحله جيل سروچاوا لديار بتن ویجا اگر وی ورمه و نافچاوا دیار بتن مباوره هر سبب ایشا دلیه و مباوره پتر ایشاوی معناوی کو دلوی ضعیفه لو سر و چاوت وید وارمه زوج دکتور ام دی کاک علی ورگرین فگرینه کاک علی فار باش الو کرم که کاک علی مرحبا سرچاوید مفرمو شاور برا ممنونی تینا کرم که عزيزا برا من بسيارة دليا هاي من دلي من وسط شم مشكلانين بس وقت طريقي وشم خاص الأوراق زور دلي من ليدة هواني شانا نخوشيات دليا هم هر طبيعية بله هر اوه بو کاک علی بله جیتا چنده کاک علی دانا كزورة طريقتك بله جیتا چنده دکتور بجیتن جي من 47 سالة جیتا دریج بیتن درسته کاک علی گوه خوب ده برسوی آنه یا خودی داوی پیوندی جی برگیم باب آرگشی ایوار باش الو ایوار باش بین سرچاوید من سسری من خیراتنا دکتوری کم ممنونی تمکرم که کسی بلبل بلام زیاد دکتوری که آراسته جنابی دکتوری کم سرچاوید من کرم که عمری میری نزدیکی 30 ساله روزه که اف اجنبی كوبيل ماكي ضمامة يمكن جالي خو طلبة دكتور بله ما دكتوري روسيا تركيا مجي تحقيق السجى دكتوري قلت من هندا جواشنيت موتيلكونا سنجيتا احتمال جبار هواء الرطوبات أفسدان الشديد يبصر من ده أفيا أبو دكتوري كتايبان جو إيش الداروني جا علاقة جال إيش دلي هيا هو إيش دلي عن إيش داروني شديان عن يداروني جواشنا سر إيش دلي شديان أنا وهذا بكثير من أجل جوازن بالدكتورين ممنونی تما زور سپاس دکتور میکاک علی فراهیم بحثی بچین که بیشتن جیوی چلو از باره ما 7 سال گوتی از دمو پیاچم تایبه جهلیه که از کردشون بیشتن گلک دیگه مخوردن و اساس تبنه آرامیه که بله راستی بو بالنسبه کاک علی اول جهلیه که بچتن دل قطان ده پیدا بتن طنگ نفسی پیدا بت خاصه هک جگار کیش بتن بس ما بسیار نکر کافشارا خوینه هبو آنه از بيجم باشتره بلا بسيارة خو بكتن بتشيرت كاريا دليل نخوشخانة آزادي احتمال ابو تخطيطك يعني كويك ابو تشيكينج دا سحكينه نكو هندك جارا حسيبت كينه وش نشانه اشادليه دس بيك بتن بيب حسين شيرتا من اوا بلا بشكنينه كي بكتن كيف شونك بو بيتك باب ارگشي دكتور بله بحثی ام بجین و چندی که کار نخوشی درونی بله کارتی کرنید که کو نخوشی دلی هبیت یا نخوشی دلی ده کارتی کرنید کتن کو یا درونی المروی پیدا کتن بالنسبه ایش درونی گلک جارا اف مروفت ایش درونی هی هندک جارا دی نشان لی در کون مثلا سنگ ایشان ام طنگ نفسی دی این اشتی ایشا دلی بس اب خود چتشتی ایشا دلی نینه الدف پیدا نینه بس اف مروفت ستريس الدف هي اشتيام بيجين قلق ايكش وافق ترايت مروفي توش كتن بو ايش الدلي اما ايش دروني بخب خون يعني تكون خوشين دروني جي دكتور ام بيجين جورين خو هنا باكي دلي بالضبط يعني جلك جورتين كارتيكر نكهوصا سر دلينا كان بس احتمال درمانه ايش الدروني كارتيكر نلسر دلي هي عندك يعني ارتجافات اللي بيدات كان بس اوجي جلك تشتكي كيما نلهمي كسا بيدات زوجان دكتور ام هشتايل دمي خارنو و خارنا جگار كيشان و نرگيليش از بارم اوجيش و خارنا و حتى دي ماي بله جلك كسش ما
جگار کشن سر پاکیتیجی دید یکو اف جگاره چه کارتی کرنه دلتا کرد یعنی اف نرگیله و حتی دیمای وی جنابیتا رون کرنه که بدتا همی کسا جگار کشی و اول دفروین تا خارج چند بیت اگر که مروف توشی نخوشیه که دلی بیتن شد جوره که جگاره و نرگیله هر دوک بیگوه براستی هم دی بس بحثی جگاره که این جگاره کشان دو شکلایه هکه تو بکشی و هکه ویل دفته جیب کشتن هکه مروف کشتن جگاره طبعا کارتی کرنا خوب پتره هی بس هکه مروف اک جیل دف خدانی بینش حتی 7 جگاره بکشتن هکه کو جگاره کشه اوه جی کارتی کرنید کتن اوه پر دو شکل اوه هم بیجنی اکتیو سموکر و پازیف سموکر یعنی که خودم خود کشت آنجی اول دفت کشتن جگاره کشان ایکش فاکتریت رئیسیه مروف توش بته ایشت دلی هندك دي بيجن نما از بس دي كيلويش دافي من داو درنا كبي يعني بيت افحال جلك مش نخوشيت دف ما احتمال نشتغريا دريا كري احتمال شبكه كاداناي دي بيجن از جگاري اسهل مينا هل كيشم فتشتي غصانين راستي تشتي علمي بونينا مروف جگارت كيشتن جلك معرضه بو ايش الدلي عامه چه او كيشتن چه ايكل دف كيشت اما بالنسبه نرجيله الديف معلومات من هاي النرجيلة چند جارة كان ريبورت سر هادي نكنا دف منظمة الصحة العالمية بيجتن هر نرجيلك يبكيشتن نزيكي بس جارة كاية يعني نرجيلة نقوى معنوية نرجيلة بكيشتن خلاص جارة ناكيشتن جلق نخوشتن دي بجد مانت أغفدة چتن يا صحية چتشتغل صانينة نرجيلة جي تأثيرت كتن بس هريك بشكلك يعني أو خرابتره چنكو ياد أغفدة چي تو درد بيتن باشي بالضبط يعني همي فاكترن جگاره کشان نخوش بکشتن جیل دف نخوشی بکشتن آن نرگیله بکشتن و اوجیش فاکتورت رئیسینه بو توجبونا ایشا دلی و نبز دلی بو همی ایشا يعني احتمال ایشت کلیانه ید دماغینه ید سرطانینه بیتن بیجنی پنجشیر اوش فاکتورت رئیسینه زور جانا دکتور اوه ام بیجین ریکین خوب پاراستنی بون لی خارنو و خارنا من ریکا خوب پاراستنی هکرتو مدیار که یعنی کسانه که کو توش بوی ام دی بیجینی تو چه بخو چه نخو هر هفتیه چه بخو تایبت ام بیجین فیقی و کسکاتیا بالنسبة إيش الدلي فشارة خوينة في إيش رحيت خوينة جرتن شدل بتن شف فشار بن أنجيل سريجي بتن أفعمة خارنة بتن خارنة توا كم قلوي وكم دون بن چونك وكي ما قلتي قلوي ودهنيات سبب الرئيسين كو كوليسترول خوينة دا زيادة بتن ويادوه أف خارنة جلك شكر تدا چونك أف شكرها هنيجي همان جورة شتن بتا كوليسترول اف خارنه تاني جلك جارا نساخده بجنا من از چه بخوم بو من دیار گپ آخفتن از جلك جارا من ابو اویدی کری از بجم فیقی و کسکاتی عامتا یه باش ابو ایش دلی همی فیقی همی کسکاتی بیگ و بالعکس اشتی پارستنه که تو چنویه بخوی بس خارنه دیتر شیریناهیات يعني شیریناهی عامتا خرابیات دا قلوی يعني اخوه و همی شکلا خرابیه بودلی بو رهید خینه زور جان دکتور گلک جارا نشتگری تینه کرن دی نشتگری بو کسانه که تکرن بو اکی کو دلیوی ساخلم بیتن هین چه آموزگاری الوید کن که اوی نشتگری کرید دست بی که نشتگری گلک نشتگری از بجمی های جوری نشتگری ها کونا چه بیت خلق بیشتر بو اکی هناساواتی کلیک نبیتن هر تشتکی شوینه تا نساخی و حتی دیمای ویدن کسانی نشتگری بکتن چاوا خوب پارزید حتی جاره کدی رابطه و سر خوب بیده کسانه که درستش ناحیه دلیفه بله نسبت نشتگری دلی راستی ما دوسه جوره که هین میت هین نشتگری به شیوه قسطره تینه کرن که او شبکات دانن او نخوش قسطره و شبکه بتن او بشتي قسطري مباشرة 24 ساعات تشيتن حياة اخويا عادي بريفا ببتن چه آموزگاری توصل بينوين كو خب وقتين تجدورو بريد خو او بينويتن بالعكس هم تشجيعت كين دس بكتم زفرة حياة اخويا عادي اما نشتغريه ديتر او سين شك كرني كو احتمال شريان شان دينا فتحكا هي تشتكي هي جرتي بشتي نشتغريه روجت اولي همي قاواتين عاشره والخستينه ام همي قاوا محاولة كين كون اخوش بتني بتتخستي ومرافق الدفن بن ولو افتشتهاني نكام ام جلق بزحمتي ام كنترول كين بس افتشتكي رئيسية انا بس بو احتمال دجتت انعاشفة دسين اخوشك يتيفة ام نخوشك شو احتمال صمامك بدل كري يعني هكا چند مرافقات نخوشي ام بهلين بين داف
احتمال ده ورد اشتي تعقيمة كما يا هيدي ايتا تيك دان اف نخوشت هنيدت معرض بن جهة عمليات بريندار بتن التهاب تيدا چه بتن افهميدي بلا مضاعفات عمليات هنديش متتن ام في محالت كين كنترول السد كين وام نصيحتت كين كو مرافقنين هدف بداية هندي تخستي في بتني بتن او جي ما هندا خطوية هين بشتيش خستي الدركة بتن دا اموشگارين بنسبة حركة واتشتا ما ام همي قاوا نخوش وقت الدركة بتش مستشفى ام واتشتا ديني دكتور بگشتي الدف ما طيبة مجين باشي ريده كي چنكو ما سنترك هز باوري ما اش سنترين پیش کفتیه ما چاره سریا گشت نخوشین دلی هیا یان ام هندکان نچارین بجین هر بخصوص که فلان جهیدی چاره سری هبیتن یان جی ما نوجداره و صانینکو بشیتن و چاره سری بکد یان ما آمیری و صا پیش کفتینه کو ام و چاره سری بکین اواکو بیدوی و کسانی بیتن بله براستی نسبت سنتری ما جدو بشكا بيكتيتن يت رئيسي بشكا نشتغريه يا سين فكرني وبشكا قسطري ما دو تيمتين يتدا يد نوجدارت نشتغريت كان بسنجيفت كان ميتين قسطريت كان اول قسطريت يتكرن حال حاضر دا مباوره الهمي يعني دولة جدرفه باشترين جه افي بو تتكرن امل فيريجوي تشتيت كاين ونشتغريت سين فكرني ما تيمك هي جراحه هر جراحة ما يبدهو كينا بارابتر نشتغرية تينا كيرن يعني احتمال جالك نساخت شن بيجين تركي وش درفة بس باش فرق نينا ما الفيري اموان نشتغريات كين وما نتيجة جالك باشي كتين ام اسبوعانا يعني الروجي معدل نساخة بدون نساخ نشتغرية سين ذكرنيها بوتيتا كيرن وباشترين نتائج نساختنا در كمنش مستشفى افا نوجدارد ما في تشتي انجام دنيان جي نوجدارين بياني ديال دانكو حتى بشين في لا ما مستشفى ما نخو سنتري مي آزادي نشتغري وقسطرة دلي همين نوجدارد ما بخو بخونه يدهو كينا يعني يدفيرينا آنجي هندك شو احتماله بشش 7 ساله يتاكن جيبوين الدهوكي حتى كما كسنينه يعني بياني الدف بن آن البن إشرافاوي وان اشتغريا بكن بالعكس أو بخد كان چه استاف چه دكتور بتخدير بتن يا عمليات بتن يا قسطري بتن يا مخدر بت أبا همي اتحاضرن ويتما بخونه وعملياتات كان ما كسي بياني تناف دانينه زور جان بله دكتور أفي سنتري چند اتشيتن بيشوازيا في خلقي خريب كد چنكو بلکو بری چند ساله 3 ساله 2 ساله دا اف حمله حصای مازن السر بشتا ام بيجين سر ملي دهوكي نبو هبونا و آوارا و حتی دیمای براین آوارا وین کول فیگا فیگا کنچین دهوكي چند شیطن وی خلکی خری را گرید و درستایی کار بگتن هبونا و دنا بینید هر بواره که ساخره میدان هر بواره که جیانه دا دیکی ماسی هر هبن یعنی دی هندکی ماسی هبن چنکو یعنی طاقت دا بلکو بدر که بیدن درمان كيم بيتن نوجدار كيما جهوي كيما راستي بالنسبة سنتري ما نكا يعني ام شول تيدات كين وكيد بيجن بكل طاقة يعني يجهشتي حدا كيم روجانا بالنسبة قسطري جي ما 2 صالات قسطريتين عملياتا ما برينك صالة كابونك ما يذكرين دو اما محاولات كين صالة سيجي فكين اجبر ما جمهورك زور يا نخوشا هاي ما تفيدم بهميش كلام قزمتها وانا خوشا بكين اما راد بين زيادات كين في سبيل دا ام قزمتك باش بيشكشي نخوشا بكين بس همان وقت دا نكا يعني نخوشت ما برو زيدابوننا وهر روج بروج بترنش بر هندي يعني احتمال هندك جارة غازندتين كيرن نخوشت بيجتن ام تأخيرت بن اين يدبوين قائمة بس باز بينم يعني نخوش جلك تأخير نابتن ام بهميش كلا عمليات وقتك باش داتي تكرن چه قسطره بتن چه سنگ شقن كرن بتن يعني از بينم افوا سنتريمت كتل ديف امكانيات نكا يعني جلك باشت كتب مستواك جلك باش نتیجه کا گلک واش جناب تا گلک از بشم والاتا گرگا بلکو بو خاندنی من بشین بو یان بو چاره سریا نخوشا تو هم بشین باجی ردو که وی سنتری کو مهی براورد که گل کیش والاتی بو هم بشین ورگرتنا چاره سریه بو پیشوازی کرنا نخوشی بو سرداری کرنا نوجداری گل نخوشی بو حتی دیمای بگشت ام بجین کارو وان چالاکی و اوین بو نخوش تنکرن تایبت
ادبواری ورگرتنا پاره سعری بلکو گلک جارا دهیت گوتن بیشن الولاتین پیشکفتی حتی کسانک نشتگری که اوسط کت بید وی گلک مبلغی پاره لیل دفمه دیچی سرایه سرا خودی نبیسی افرو گشت الصباحی حتی دیمای دو دیکی بلکو بی برام بره بله راستی احتمال نخوشت ما فكرة سرنينة مثلا عمليات دلية جنشتجرية سنجي هكا بشي كوالاتكي أوروبي أن صمامك يبو بدل كان يعني يتبين تنفير تشتكي جلك بسيطة احتمالات تشتكي رمزي تجي ورقرتن بس أبقى عمليات مثلا هكا صمام إيكي بتبدل كران يدلي احتمال أو صمام بتني السر حكومة ترخصتن بترج $10,000 احتمال هيك بتش درب الولات اللي بكتن وباري بتتن يعني احتمال دي 5 قاطدتن يعني هو فرقية هي بس احتمال هيك بتشتن الولات درب ببين دي بيجدبون خوشي بلاش تكرن ابخو شوايا وانا نظام انشورنسي هي بتأمين صحي بس هيك نخوش بو ولات يخو بالضبط بو ولات يخو بس هيك ايك ششت ما بتشتش درب يعني تشتكي كم مقارنة لقالك نائتة كنا هند جيتيتا ورقرتن وبنسبة سنتري ما يعني اف خدمتها تيتا كرن كأن مقارنة كاين ولاتش درفة راستيشتي ولاتت أوروبي يعني خدمت تيتا كرن مع العلم مثلا هيك أم مقارنة كاين بقالك سنتري لأوروبا هاي احتمال روجي خري دي تشاربينش نخوشا بين بو قسطري سبيدي حتى مغرب مع العلمية ما أم روجي ده حتى 12 قسطرات كاينة روجي ده ايش عمليات الشبكة هم بالون دو حتى سنة خوشة ام سنجواي فاتت يعني في فترة قياسية ده روجانا مع العلم الدرفة باشترين سنتر دي بقى 4-5 نساخن وسر هندي راجي سر في زخمين نساخ هذا برخده يعني نتيجة ما جلك الباشا زورجان دكتور دائما برب ديماي كي بچا که جناب ده پیفکا ديماي كي بدو شي كرم كي بس از دی بحثی پیچه که خوب پاراستنش ایش دلی کن يعني تشتكي گشتی بو خلکی خره یه نخوش یا دلی هبت و نبتن ما چند خاله که تین يعني و وكيد بيجن عامة أما بيجن همين يعني مروفي صحته ويدرس جيبتن جگاره كيشان جالك بزرارة بو إيش الدلي وفشار أخينه هكي فشار هبتن فشار أخو سيطرة سركتن جالك مساخت ما أو هزرة هي هكي درمانا بارجرد بيجت خلاص أزدي علممي أس نشم بطال كان درما بو هندي هذا باريزتش إيش الدلي يا سي أبد شكر أخينه هي شكرت أخينه ده بيتا شار سركتن النقطة كجالك جرينت ما هي مال فيري نينا سبورت رياضة جالك مهمة هكي روجانا نفس ساعته مروف رياضي بكتن رياضة بايسيكل بتن مسبح بتن غاردان بتن خاصة الدف رجازي نير تقريبا حفتو 5 صدي دي باريزتن اشتوجبون هاي مستقبلا بو ايش الدلي خاصة جلطاتا و يعني خارنت ما افتشتي قلوي بدون تيدا ام جالك استعمال كان خوي جالك استعمال كان منظمة الصحة العالمية أخير جاء بحث كربو سيرفان دول الشرق الأوسط من ضمنها عراق جيبو برخدا بو كميات خوي تيتا استعمال كرن جالك تخارني ده فيجا افتشتي تاني هكا ام خاصة سبورت نجگاره كيشان خارن ام جاوه خوب دينه ده خوب پارزينش ايش الدلي دكتور شبكة زور سپاس جنابتك و تمیوان بوگل مارونش تگلت چه سرفرازیه زور سپاس تلفزیون آبادی ممنونی تمام بله بین الهجا خوشتوی به چند امدشت ندیمهایی که خلق ابروکه و برنامه هوای روزانه ایوار آبادی نه هیوی امنه و امشبیم پیچه خدمت هوای برسکی تا مهینو خلق کادیابی برنامه جیر چاودیری خدای مازن دابن خاطره